Ovo je poprsnica, jedna poprsnica od konavoskog veza koji je na prsima. Od njega sve potječe. Svaki vez, sve se kombinacije pravu od veza. Ošva je prva tu, onda dolazu pruci, jel me čujete? Pruci, onda vam dolazi kolač, perajica, kolač. U te perajice dolazu ključice i razne mustre. Onda vam dolazu zupki, možete napraviti 2 ponta da ostane između ovih rombova, a možete sve zatvoriti. Ako zatvorite, onda je zatvorenica. To se nosilo više kao za korotu. A ove koje su otvorenice, to je ko nije bio u koroti. O zlata jabuku. Dobro je stavljati recimo dizajn birate sami, da se razumijemo. Ko što voli, neko voli sitnije stvari, decentne, neko voli krupnije komade. Ali bitno da su nekakav omjer, znači veličine kuglica spoji. Ili da idu kao središnji, recimo detalji veći, ili na sam kraj. Da bi se povezalo u jednu cijelinu. Nju šalje gradu, Cari gradu, na gradu, Cari gradu. Možemo uzeti recimo jednu plastičnu masku, to nam je najlakše. I na plastičnu masku ćemo nanijeti ovu klinu, ovakvu, znači koja je vrlo jednostavna za raditi s njome. Ona je ko nekako blato, ajmo to tako reći. Znači, nanosimo na nju taj dio da bismo dobili u stvari na kraju ovo. Ovo smo dobili, znači izvonka, znači ovako. To nam je ono što ćemo učiniti na ovoj masci. Kad nešto radimo kreativno, nije stvar da to brzo napravimo, nego je stvar da to napravimo što približno ili što bolje. Zašto imam toliko iskreno? I sad konkretno u stvari gdje ćemo provući žicu, samo nam treba mali vrh da odrežemo ovdje. Oni koji kroje bradu, evo ja bi isto mogla iskrojiti jednu bradu, da vam samo pokažem. Dakle, ima na papiru, ali ona može biti ovako. Isto se napravi jedna rupica kroz koju će proći žica. Tu mi šalje gradu Dubrovniku, gradu Dubrovniku. Anjoj grade, o zlata jabuku, o zlata jabuku. Kuje otrgala, kuje otrgala. Nju mi šalje duždu od metaka, duždu od metaka. Anjoj dužde, o zlata galiju, o zlata galiju. Trančumare,